Alors tutaalika ule interprète wetu wa Kinyarwanda akuye. Amen. Est-ce que amen iko? Alors tunataka lishwa neno la Mungu la siku ya leo. Tunashaka kuvuga ijambo ry'Imana muri munsi wa none, ambayo ni siku kuu, ni munsi mukuru wa Pentecoste ku kanisa letu la wanamemba wa SSC. Munsi mukuru wa Pentecoste kwa bantu bose babarizwa muri SSC. Siwazie kama swati na kumareveye ni vile, sinzi ni mando kumareve ya ruko, lakini kama nabo ni vile tutaichangia pamoja. nabo ni baruko nguko ni vyiza cyane. Amen ha? Amen. Alors bila kukawa tutasoma katika kitabu, msomaji atasimama kule. Kama takawia nenda soma mbio. Katika tusome katika kitabu ya Wagalatia. Tunasoma kitabu cha Wagalatia mstari wa 6. Mstari wa 6. Igice cha 6. Pluto sura 6. Nakono mrongo 6. Mstari wa 7. Mstari wa 7. Tutaishia kwa ule wa 9. Tunaanza kurangiza mrongo 9. Tutasimama kwa kuheshimu neno. Tunaanza kusaguka twese kugira ngo twaishi jambo ry'Imana. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Usidanganyike, Mungu haziakiwi, kwa kuwa kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Apandaye kwa mwili, katika mwili wake atavuna uharibifu, lakini yeye apandaye katika roho atavuna uzima wa milele. Hivyo hivyo tusichoke katika kutenda mema, kwa kuwa tutavuna kwa wakati wake tusipokata tamaa. Ni neno la Bwana. Taketi mwalimu kule. Teme ya mchana wa leo, mutwe w'ijambo ry'uyu munsi inasema, inavuga ngo chochote mtu apandacho icyo umuntu abiba ndicho atakachovuna. nicyo azasarura. Mu Kifaransa wanatuambia mu Gifaransa ni kadogo kidogo tu, aravuga ni ijambo ritoye mu on Gifaransa, récolte bivuze ngo ce qu'on a déjà semé. umuntu azasarura icyo yabibye. Sasa hii teme itatupeleka kwa viwango viwili. Biratujana mu magambo abiri, kiwango cha mwili, jambo rya mbere n'iby'umubiri, kiwango cha roho. n'ibijanye n'umwuka. Tukielewa ya kuwa hii kitabu ya Wagalatia, tumenye yuko iki gitabo cy'Abagalatia ni barua, kwa rwandiko, sawa vile tunaweza andikia kanisa swate la 8e sepak, kuko twokwandikira kanisa rya 8e inaandikia kanisa la EGE, kuko twokwandikira kanisa rya EGE. Njoo hivi kitabu nayo iko iki gitabo cyanditswe, barua ya Paulo, ni rwandiko Paulo yanditse, alikuwa anaandikia kanisa la Galatia, yarimo yandikira Abagalatia, akiwaambia, yarimo ababwira ngo Bwana sema hivi, Imana iravuga ngo chochote upandacho icyo umuntu abiba ndicho utakachovuna. nicyo azasarura. Nisaidie waambie mwenzako, fasha kubwira mugenzi wawe, chochote upandacho icyo umuntu abiba ndicho atakachovuna. nicyo uzasarura. Aseme kile unachokipanda, kiriya uri mubiba, unachokipanda katika mwili, kiriya uri mubiba ukiri mu mubiri, ndicho utakachokivuna, nicyo uzasarura. na kila upandacho katika roho, na kila cyose uri mu mwuka, ndicho utakachovuna, nicyo uzasarura nacho. Tuko pamoja? Mtu anapanda namna gani katika roho? Nigute umuntu abiba mu mwuka. Samahani, tusiende katika roho, na sio maonesha mwili kwanza na kwanza. Reka kwanza tuvuge mu mwuka, tutaravuga mu mubiri. Biblia inatuambia, Biblia yavuga ngo aseme matendo ya mwili ndiyo haya. Ama imirimo y'umuntu, Biblia yo pekee inatuambia
Biblia inabivuga ngo aseme matendo ya mwili au matunda ya mwili ndiyo haya. Yavuga ngo imirimo ya kamere ni iyi. Tunayuwa matendo ya mwili, usiwe mtu wa kulewa. Ntube umusinzi. Haiko mendo niliandika kama. Ntabere wanditse iki gitabo. Usiwe mtu wa kusema bongo. Yagiri umuntu uzubesha. Usiwe mtu wa kusharati. Ntube umusambanyi. Usiwe mzinifu. Ntube umusambanyi n'undi. Njoo Biblia ile. Iyo niko Biblia ibivuga. Jinsi natuambia kuhusu matendo ya mwili. Umutwe w'ijambo ratubwira ngo tena Biblia yopeke katika Mathayo. Biblia ibivuga mu gitabo cya Mathayo. Inatuambia mfano ya watu tatu. Zitubwira mfano w'abantu batatu. Mtu mmoja, umuntu wa mbere asema alipanda mbegu yake. Umuntu yateye imbuto ze. Na mbegu zake mliko. Yateye imbuto. Akatupa zimoya. Aterera zimwe. Aseme kwenye mwamba. Zimwe zingwa ku Rwanda. Ambayo ilikuwa na budongo ya kidogo. Yari ifite ubutaka bukeya cyane. Akatupa zile mbegu pa. Aziterera hariya. Wakati ndege zilipokuja, inyoni zije zikabeba zikakula ile mbegu. Zifata za mbuto zirazidi. Hazikuweza kuota. Ntabwo zakomeje kugira. Mwingine akazitupa njiani. Undazita kunzira. Nazo vile vile. Nazo mtizabashe kwera. Eske tuko pamoja? Ni mfano yenye tunaelewa mzuri. Ni mugani. Wale wote ni watu ambao walitupa mbegu zao mahali pasipo toa matunda. Abo bose na abantu babize imbuto zao ahantu hatari imbuto. Mnaiwa? Murabizi. Matendo ya mwili ni mabaya sana. Imirimo y'umubiri ni mibi cyane. Biblia yopeke inasema, Biblia iravuga ngo aseme anayepanda katika mwili, ubiba mu mubiri, kwa mwili wake, muri uwo mubiri atavuna uharibifu. Azasarura kubora. Azasarura kubora. Kitu ambacho wanachokuomba, icyo ijambo ry'Imana rigusaba rero, ujue kupanda katika roho, nukumenya kubiba mu mwuka, lakini usipande katika mwili. Tubibe mu mubiri. Muda mwingine kimwe kitu chetu tulishasahau. Ari kitu twibagirwa. Tunasahau wakati tuko hapa ya kama tuko na panda. Tuzokwibagirwa kuko iyo turi hano tuba turimo tubiba. Amen. Amen. Akose nisogea hapa chini. Utanipa razi, tanisamehe. Naelewa. Sasa naenda tunasikimbia. Si mlikuwa naimbia hapa. Ingariko kuririmbira hano. Na mimi nakuya imbia hapa. Sawa, waje kuririmbira hano. Watu mwa walimbaka hivi. Bana ni mzengo. Kile upandacho, kile upandacho ndicho. Tuimbe pamoja. Kile upandacho ndicho utavuna. Kile upandacho ndicho utavuna. Twende. Kile upandacho ndicho utavuna. Kile upandacho ndicho utavuna. Wakati ule mwimbaji aliimba vile ndugu yangu, niba urimo ubiba, ule mtu aliweza kutubariki sana. Imana umenya kizagumugisha. Watu leo none kuliko wapande abantu benshi kuko kugira ngo babibe matendo mema, ngo babibe imbuto nziza, kuliko waweka hata makuta kubange. bari gukomeza bakabika amafaranga yabo kuri wako naweka njoma konflikt. Ko abantu bakugira ngo babike ibyiza ko barabiba ibibi, kuliko wapande matendo mema o kugira ngo babibe imirimo myiza, wako naweka njoma uzinifu. ko baratera ko barabiba, kuliko wapande matendo mema yewe kubize imirimo myiza, wako naweka uchoyo. ko barashiraho abantu bakabashira uchoyo. Antukana ubusambo. Ubusambo. Bwana acha kisau. Acha kwa mkongo sana. Aseme amen. Watu wale waweke vitu ya samani. Mugihe abantu bagomba kubiba ibintu byiza, bako naweka njoma konflikt. ko baragenda bashira mu izanga. Usiulize wakati yenye uko nawekea mwenzako konflikt.
Tekereza igihe urimo ubikira. Unawaza utavuna nini kesho? Unatekereza ko uzasarura iki? Unawaza utavuna nini? Uzasarura iki? Ni kifo. Amen. Wakati yenye una avorte, niba igihe uzuka, unawaza kesho utavuna nini? igihe utekereza ko uzasarura iki? Utavuna nini? Uzasarura iki? Kifo. Amen. Amen. Kile chenye unapanda leo, kizo uri mu biba none, ndicho utakachovuna kesho. Uzasarura. Ukipanda matendo mema, nubiba ibyiza, utavuna matendo mema kesho. Uzasarura ibyiza. Profite hiyo occasion ya tournoi. Shaka uburyo uzaza umusaruro. Upande matendo mema na muimbaji wa maikorani. Biba ibintu. Profite mwa hiyo wakati ya tournoi. Shaka uburyo uzaza umusaruro. Upande connaissance kubenye wako pembeni yako. Shaka uburyo urema Profite mwa hiyo wakati ya tournoi. uburyo uzaza umusaruro. Upande kuyua kuimba na wenzako. Shaka uburyo umenya kuririmba. Profite mwa hiyo wakati ya tournoi. Upande elimu mwa hiyo wakati. uburyo ubibibyiza. Mais aussi nanone profite mwa hiyo wakati ya tournoi. Zaza umusaruro muri iki gihe cya tournoi. Upande kitu ya mzuri ya uzima wa milele. Shaka uburyo ubibintu byiza uzabamo iteka ryose. Usidanganyike se wakati yenye niko naimba madiezi. Tutekereze ko igihe uririmba madiezi. Aseme Mungu ndio mweko na sirika. Sio vile mnashidanganyaka. Abantu bari mukwibesha. Sasa unakuwa hapo unapiga maswata, unaimba madiezi, aseme Mungu ndio mweko na sirika. Abantu bakagira ngo Imana niri wigira. Na zile diezi ni akiba yenye uko na wewe. Ko kurabika. Yenye utavuna kesho. Kurabika uzasarura. Unawaza sota utaimba mubaya hapa. Sisi tutakucheka. Hano bantu bo guseka. Na tutakuzomea. Mungu hangaikie tiezi zako zotaimba. Iko tato niingie. Mungu hangaikie vile vyenye utaimba. Tato niingie mimi. Mungu iko na pesa tu ya ile injili yenye ulisema tu mtu akaokolewa. Itima nishaka ngutumu na wakati utaimba tiezi. Sisi ndio wenye tutakucheka. Ili tutakuzomea. Tutakwambia ona hapi kabiyuwe imba. Munawasa sema Mungu njoma atakuwa bambia muyuwe imba. Tujikaze kupanda matendo mema. Gerageze tutubile imbuto nziza. Mungu abariki neno lako. Mali dufashe. Tusimame. C'était problème. Combien tes soucis, c'est ce que tu sens, ne casse pas, et tout va c'est lui qui te compte, il a l'unique qui se soucie de toi. Consolateur du ciel de la terre, il sait lui-même cette œuvre. La solution et un peu du courage. Un peu du courage, la solution viendra. Amen. Tunamwalika mzee wa mahali hapa, tuombea Mungu atupe zile nguvu za kuwa tuvune vizuri ya kizi tulivyopanda. Karibu sana mwenye hapa. Mwami Yesu Mana nziza ya Aburahamu na Isaka, yaremye imisozi n'imibande, turacyashima yakoze ibitangaza turi bazima, yaduteranije ahangaha muri iki giterane. Uramagana kuba ubwenge kugira ngo bateranye abakozi bawe, Mwana ubahereza umugisha. Nzengeye umuvugabutumwa umwe gutera imbere, igihe atazi n'icyo atazi azasarura ibyiza. Dukure no kubiba imbuto zitamera, ahubwo duhereze kubiba imbuto zimera. Nitugera mu ijuru tuzahurirayo turi beza,
turi kujya ibyo twabibye. Ni mu izina rya Yesu urakoze. Amina. Bwana sifiwe.